كورتي آداب و سنت سرجكنا و حيوانه يك سنت ويكي قالي بسلمان وتو بيويسته او قربانيه بسلمان خير يك جهه سرجه بكن مصلاه تایبتی یا خود اگر هاتو همه مجمع نشیتن بیک و جهه کی سرجه بکد حچ نبیتن بلا گرک کولان خولیک بدن یا خود سه چهار مال خولی بدن بیک و قربانیه بکن بوچ گلی بسلمان حتی کو شعائر کپی و دیار بیتن و حتی کو عید کپی و دیار بیت چونکی عید یعنی قربانی یعنی عید او زودا مهمه خالا دوی گلی بسلمان و پیوست او حیوانیت سرجه کی تو تعامل جل دورو بري خود جاي تبيوتو تعامل جيل وحيوان بجاي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بيجيتن واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه بيجدمت وحيوان سرجه بكي تبيوتو جان وريكو بيك سرجه بكي يا كو سنه دهات پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم يگوشت عائشه يا عائشه هل من المديه هر بو من چقو كي بينه بس بيش اوي بو من چقو كي بينه و چقو كي جان خوش بكه هر کابرا گا یا خود بزن یا دسته و دوبیا بالا ولا چه چقوکا و نابد که دیگه نحبار به دبیات زوری هشیار به یا خود خلاص هی گلی بسلمانا او حیوانه کوته بر و قربانی بیت بیات رزق و زولی بگیره نو بید بجکا که هی ولاد چین سر جیب کن اجازه داشتین بخود ترانا بکن یا خود داشتین اندامک ایله شویلی بکن یا خود داشتین بریندار بکن عمری کره خطاب ظلامک دینا حیوانه کی دی خوراکیشا وتویحک وتقولوا هالشوربة هي مول ويرون حيوانة تتوي دجور بكوجة تتوي دجور نو ببي جان ببا و سريوة جيبك وقال بسلمان خالة شوري آخر مهمتر سنة إذا أوي إنسان بخوي قرباني سر جيبكتن چونكي روايات بخاري مسلم دات ذبحهما بيده يعني بس الله عليه وسلم بخو قرباني يو سر جيكره دي بيجيتن بسم الله الله أكبر اللهم مني عنك ومنك إلى آخره وآخره بجد اللهم تقبل مني هر آخفتنا كي بكتن درسته و تواوه